The Last Man on Earth Season 2 Episode 12 na anasay ki tao hite. Mike Miller injong gari khat akimat in takson lang zone in aslaitan. Langkhat na Teddy la aloy hochun. Miller William nakin amang ovin. Teddy chun Miller hi appendix dam monaze athi ahidan chule Miller phadan hochu asizin aloy ho ko machun. Midang a William nakin iman tabang ova ama azong iman diu hi atin. Asay chaizin aloy dang hochun Miller chu bye bye abol ovin. Teddy jong Miller coffin bot chunga ki koi pen chu tuila a asot lut gon tonin jong ga sot huding atin a hile Miller chun a kho apoi keima ta in son lut nangi atin ha sa ta in tuila a son lut nin chu in Teddy chun thalpi khat akimanin Miller coffin ki koi na bot chu kap kong de atin a kap min a hile a kap theilo je achun a thal chang pen chu amasang ta akile thaki ta na hil aloy dong ho chun lungno mo thim ta in adal thaki ta wen a hi in a hlunin Teddy jong thang tom ta in thalpi kapdan ero kapdan agi thim chu in a hile kerol ahung in Teddy jong Miller hi kapin khompi ka in sungmi bang aka gel a hi atin a hile kerol in jong ta san thim lo ta in Miller in masanga chu na su gen theijing hilo ham atin a hile Teddy chun henge masanga chu ina su gen theina hi jong le tula a hi keini ki ka a imacha omlo a hi tai atin chu phanin kerol in jong thuchum apan da okinin tula a hi tot ipiti ham atin adong in a hile Teddy chun ima asai nom lo je achun imacha atipu ken ima ka hepoi ati pe in a hi Kerol injong nang na sei nom lowa a hile tot ama ta agadong tange atin achi gon a hile Teddy chun Kerol chu akhamin hichi hi to nin koima koma sei hi in 80 a hin nang koma ka sei jong le nang injong koima koma na sei loading a hi atin aki promise a in Teddy chun to le Kerol hi ki doi hlan a hi ati phanin Kerol chu alung dong hle in kidang asa hle in a hi to jong kal koma achi in Melissa de ham ka ti za hita chu ko a hi atin ngaidam athumin kal chun Aini iki deidan aini thu hi loidang hozong het sa ta hite atin a hile to chun khungai ta din to hi aphat a hinai poi aphat a thin phat le het sa na hite atin amani hiti chun akinop tu ki hlanta na hi langkhana Kerol injong baket khana hitui adomin ahungin a hile Melissa amu phanin gangta anung che kit go le Melissa chun khungai ta din to thu ka do no ma ome atin akovin a hile Kerol injong azolang la ki hona hite to a hi ka bol a ume atin akiseile min adal thatan a hi zanin Teddy chun Miller geldo na in gitar khat akimanin la asan akhut a bengin a hi wangin aloy ho chun ima in jong gel kho in ani povin a hi ajingin Melissa chun a room sunga atona a keng ko chu apenin a hile hichilai ta chun tot ahung in to chun ipina bol ham atin adole Melissa chun ima ka bol poi hichikeng ko hi nang propose ka bol pe na chu ka kise a hi atin a hile ton in jong ima seilo in adal thagutan Melissa chun khongai ta din ni hla le zan le loi khat hin a video ivet khom thei di ham atin adong in a hile ton in jong a kho poi loi khat hin a chu ve khom na hi te atin adal hlata na hi Teddy jong Miller room achun agalunin lung helta in ato in Miller room ho chu avelelen a hile Miller van hi amutan aman jong alan akivan in a perfume ho jong akika min a hila ID card khat hi amuki tan hi chi chu avetle Miller min chu Philip Stacy Miller kiti a hidan a head phanin kidang asal in aji chu Miller hin Teddy la aloy ho kom a middle name ka nei poitia azo anase a hi a head phanin alung hang hle jing in a hi chu in amazong a boyfriend ho koma achi in a boyfriend ho chu a hopi in Miller in ipiding azo anase ham a middle name chu numei min to kilo jong le anase do a iti ham atin lung hang ta in a boyfriend ho chu a hopi in a hi Teddy jong Miller in nausen ki jamna dinga thinga anasim pen chu a choijin Erika koma chun ke hi nausen pa hitange nei hi satan atin athumin a hile Erika chu anompon Teddy ko machun Miller in athi masanga hitabang chance Teddy nanapi loading a hi ati e atin anom tapon a hile Teddy jong lunghang ta in athil choi chu thingsen a anejin asep setan a hi chu in Teddy chu swimming pool sunga ato in apolang achun Miller lim khar hi asemin swimming pool sunga kuna chu akiko in nanghin lungthimni na nei a hi keito ber na don khomjin langkhana Erika koma neine sei seji e atin lunghang ta in thalpi achu hichi Miller lim chu akap ji in a hi zan in to le Melissa jong lumna chung khat na he ato hlan in ki hopum in video chu avethlan in a hile chom khat zo in ahung ki kis hlan tan a hi ajing in Teddy chun Erika chu Miller room sunga apuizin Miller chu alungel di lo a hi hichi ho hi ven atin alup na ho chu apong in thil ho chu avet sa in ama lungel achun Erika hin hichi ho hi mu hen lang hile ke hi nausen pa hi na ding chance a hi lo le nausen pa hi na ding lungel nei in te ti agel je achun a bol a hin a hi wang in Erika chun Teddy koma kei pungka ni masanga chu ka hung in imacha ka mu poi atin adal thaki ta na hi
Melissa Zong Carol koma achi in kipa ta in janla achu ton in akis e atin a hile Carol chun kidang sa ta in hichi thu hi kal na sei pi am atin adong in a hile Melissa chun ipidinga kal ka sei pi diam ati phanin Carol in jong ana khongai ta din ka bol de omi atin a thlaido ta nei zanin te di chun beach pa ma tui panga chun mei ati in lunghang ta in aphun to Miller van hal to akomin a hile tui pa ma Miller coffin boat apo sa pen chu amuki tan nahung nung hung kit hitam atin coffin na lang chu azonin coffin ko ma chun ading in lunghang ta in nathi kon be achu Erika ko ma naw sen pa ka hi theina ding a phal na be chu na seile iti ham atin a hile ako ma chun Erican lem khat a choizen anading in tedi ko ma chun ipina ti ham na phar hinam atin adong in a hile tedi chun ka phapoi atin Erika chun Miller coffin ho chu amu phanin lungno mo ta in akile ki ta nahi Hichan ahin the last man on our season 2 episode 12 na akichai tai